маблағам тамом шуд, ҳамсарам баромада рафт. ассалому алайкум ҳамватанон ва ҳаводорони шабакаи калиди асрор. бо шумо ҳастем садои умед. ба ҳамаи шумо саломатӣ хоҳонам. худованд ҳамеша мову шуморо дар паноҳаш нигаҳ бидорад. имрӯз бисёре аз бародарон қиссаҳое мекунанд ки пур аз дарду алам. дар гуфтанашам бовар кунед инсон хеле ғамгин мегардад. бародаре ба мо қисса кард, гуфт: бародар умедҷон, 3 сол пеш зан гирифтам, шароитам хеле хуб буд, яъне ки сумдор будам. ба хотири сумдориам духтарро ба ман дода будам. пас аз 3 сол дар мушкилие задам, хеле қарздор шудам ва ҳамсарам аз сабаби бепулиям баромада рафт. дунё ҳамин аст. гаҳе тори зину, гаҳе зин ба пушт. гоҳе ҳаст дар зиндагӣ дорӣ, гоҳе мешавад ки надорӣ. мову шумо бояд ба будану набуданаш шукрона кунем. худои меҳрубоне дорем ки ҳаргиз мову шуморо ҷое намепартояд ва хор намекунад. ман то имрӯз фақат аз пушти модарон ҳастам, хоҳарон ҳастам, чунки ҳадиси расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам аст ки ман аз ин дунёи шумо расулуллоҳ гуфт 3 чизро дӯст медорам. яке аз ҳаминҳо гуфт занҳо ҳаст. занҳоро ман дӯст медорам. худо ҳам занҳоро дӯст медорад. аз ҳамин сабаб мо ҳам модароро, занҳоро дӯст медорем ва ҳурмат мекунем, эҳтиром мекунем. аммо баъзе духтароне ҳастанд ки мисли ҳамин зани бародармон ношукрбанда ҳастанд. фақат барои мол, барои чизе ба шавҳар мебароянд. хушбахтии худшонро месӯзонанд. модари ҷон, хоҳари азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунам, шумо дар зиндагӣ бояд бо сабр бошем, тоқат кунем. вақте ки аз ин шавҳари худат баромада меравӣ, қасам ба он зоте ки ҷони ман дар дасти ӯст, агар бимирӣ рӯи ҷанната намебинӣ. агар аз шавҳар талоқ талаб кунӣ, худат агар талоқ талаб кунӣ, агар сару дод бура авлиёро бугӣ ки дигар рӯи ҷанната намебинӣ. зан ҳуқуқ надорад ки аз марди худ талоқ талаб кунад. ин ҳаром аст. ва нопурсида аз хона мебарояду меравад. дунёи худтонро ҳам месӯзонем, охирати худро ҳам месӯзонем. ва ба мардҳо ҳам гуфтанӣ ҳастам ки бо занҳои худ муомилаи хуб кунем. хоҳем ки ҳуши шумо дар дигар духтарҳо нашавад, ҳуши занҳотон дар дигар мардҳо нашавад. бо ҳамсарои худ муомилаи хуб кунем. тамошоҳо биравем, ҷойҳои зебо бигардем, ишқу ошиқӣ кунем байни ҳамдигартон, то ба ҳамдигар ҳамеша наздик бошенду ҳамеша дӯстдориятон боқӣ бимонад. аммо баъзе аз бародарони хубе ҳастанд ки ҳамсарои бад доранд. баъзе аз ҳамсарои хубе ҳастанд ки шавҳароҳои бад доранд. зиндагии худтонро ба дасти худтон шумо месӯзонед. модари азиз, айб нест ки имрӯз шавҳару дар русия ҳасту бо марди дигар алоқаи ҷинсӣ мекунӣ, суҳбат мекунӣ. имрӯз бисёр дидем, бисёр шунидем, ҳам бо чашм ҳам дидем, ҳам шунидем. ва ҳам бародарое буданд ки гуфтанд: умедҷон, ман чӣ кор кунам? ман зан гирифтам, занам нодухтар баромад. аммо сабр кардам, тоқат кардам ба хотири Аллоҳ. аммо дар зиндагӣ 2 сол зиндагӣ кардам. баъд аз 2 сол
زنم رو با مرد بیگناه خپیدم. برادری جان، ما با تو یک توصیه میتیم. زن میگیری اگر نادختر باشه همون لحظه نیستش که همون لحظه دفنش که انشاءالله تو گناهگار نمیشه. چنانه که خدا میگه ما پوشاننده عیب ها هستم. اگر بندم عیب یک بنده ما پوشانه، ما گناهی را ستر میکنم. لیکن انشاءالله تو هوای دفع کنی گناهگار نمیشه. خداوند با تو را گناه تا میپوشانه. خدا مهربان است، باور کنیم. اما بعضیاش هم میبینیم میگه زن گرفته است، زنم بی تربیه است، بی حیا است. اول یک حیات خود رو فکر کن، خود در حیات چگونه هستی. شما یک چیز فراموش نکنین. ما یک سوالتون میتیم، همین سوال رو هرگز فراموش مکنید. میخواهی مثل خودت خدا زنت بتیه؟ میخواهی همیره؟ میخواهی مثل خودت خدا شوهر دیه؟ این برای مادران است. میخواهی همیره؟ یعنی برادران در حیات چگونه هستی؟ چی کارها کردگی هستی و با چی کارها مشغول هستی؟ کار فعالیت خودت به خودت معقول است؟ رفتار خودت به خودت معقول است؟ آداب خودت به خودت معقول است؟ اگر بخواهی مثل خودت زن گرفتن بگو، لیکن خدا مثل خودت میتیته. مثل خودت هست. جوانای خوب خدا ترسی هست که در زنهای بد میافتند. زنهای خوب خدا ترسی هست که در شوهرهای بد میافتند. لیکن دعاگو هستیم که خداوند همه ما و شما را هدایت کنه. مادرای جان، زندگیتون را سخت کنیم. یک قصه میکنم برای مادران است. میگه یک زن بود بسیار زیبا بود و شوهر گرفت که شوهرش یک کوزه پوش بود بگیم، میونش برآمدگی بود، بسیار صورت بی‌زیبا داشت. روز میگه این مرد از همسرش پرسید، گفت همسر جان در حیات از همه زیاد کی رو دوست می‌داری؟ زن در جوابش گفت شوهر عزیزم تو بگو که در حیات از همه بد کی رو می‌بینی؟ شوهرش گفت از همه بد کی رو می‌بینی؟ این زن گفت قسم به الله از همه بد تو رو می‌بینم. نه سیکه و صورت داری، بی‌زیب هستی، اما من به خاطر الله صبر کردم و صبر میکنم چون که تو شوهر من هستی. نگاه کنین مادره و بی‌زیبی همون شوهرش طاقت کرده و به خاطر خدا میگه من صبر میکنم. انشاءالله این مرد در قیامت از همه زیباترین مرد میگردد. زن نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد، گفت ای حبیب خدا صلی الله علیه و سلم، زمان یک سخن تو را شنیدم، شوهر کردن ترک کردم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت ای زن چرا تو شوهر کردن ترک کردی؟ شوهر کردن بسیار یک نعمت بزرگ است. خدا مرد زندار زن شوهردار دوست می‌داره. چرا از این نعمت بزرگ دستکشی کردی؟ زمان یک سخن تو را شنیدم، گفتی اگر مرد از کوچه خانه درآید در چهره زنش قواق دم ببینه، همون لحظه تمام ملائکه ها و ماهیان و پرندگانی که در آسمان هستند در حق این زن لعنت میفرستند. و اگر همون زن همون لحظه بمیرد جنت را نمیبیند. از همین سبب من شوهر کردن را ترک کردم. ببینین زنه که از خدا چگونه میترسه. ببینین به خاطر یک قواق دم که شوهر از من ناخوش میشه، تمام ملائکه ها و ماهیان و پرندگان هر حشرات و حیوانات هست در حق من لعنت میفرستن. به خاطر یک همین شوهر کردن را ترک کرده. امروز مادر میبینیم شوهر خوش حرمت نمیکنه. شوهر خانه میدوره، پایهای خود دراز کرده نزد شوهرش نمیخیزه. خدا میگه اگر انسان سجده کردن اجازت میشد، هر آینه امر میکردم که مادران
шавҳарои худшона сажда кунанд, мардҳоро сажда кунанд. модари азиз, дур намерем. барои шумо ҷаннат рафтан хеле осон аст. ҷаннати шумо дар наздатон ҳаст. ана ҳамин шавҳаратон, ана ҳамин шавҳарае ки сикаву сурат надорад, шавҳари баде ҳастай. ана ҳамин ҷаннати шумо ҳастай. агар 100 сол намоз бигузор, каъба зиёрат кун, тамоми хайр садақата кун, агар шавҳар аз ту розӣ набошад, бӯи ҷанната намешунавӣ. агар намоз хонӣ, ҳаҷ кунӣ, кори хайр кунӣ ва шавҳар аз ту розӣ бошад, 8 дари ҷаннат барои ту кушода ҳаст. пуштҳои ҳамо шавҳарта масаж кун, гӯё ки ту каъба зиёрат кардагӣ ҳастӣ. ана ҳамин пуштҳои шавҳаратро сум кун, ту каъба зиёрат кардагӣ ҳастӣ. як хӯроки болаззат назди шавҳарат биёру гузор. аз ҳама садақаҳоро баланд аст. аз ҳама садақаҳоро, аз ҳама хайра. дуои шавҳаратро бигир, ҷаннатат ҳаст. расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам мефармояд, барои занҳо ҷаннат рафтан хеле осон аст, аммо расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам мефармояд, аксари аҳли дӯзах аз занҳо ҳаст. чаро? шавҳарҳои худшона ҳурмат накарданд, фарзандои худшона падарлаънат гуфтанд. яъне падарат аз раҳмати худо дур мешавад. модари азиз, имрӯз мебинем фарзанди худта меги падарлаънат, лаънат гуфтанд, яъне падарат аз раҳмати худо дур. ва ба мардҳо ҳам гуфтанӣ ҳастам ки мардо, ҳамсарои худтона ҳурмату иззат кунед, дӯст бидореншон. ҳар хоҳише ки мекунанд хоҳишона иҷро кунед. қасам ба Аллоҳ, бо ҳамсари худат муомилаи хуб кун. ин як ибодат аст. як ибодат аст. хурсандӣ, ҷойҳои зебо бар. аз ҳама беҳтарин садақа як либоси хуб барои ҳамсарат бигӣ, беҳтарин садақа ҳаст. барои фарзандат як либоси хуб бигир, таълимш ин беҳтарин садақа ҳаст. мо куҷо рафта истодаем? бозам мегӯям, ҳар як сафте мекунам, гап мезанам ки мо ҷавон ҳастем. шояд ки сухани мо барои шумо таъсире накунад. бозам мегӯям ки нагӯ ӯ кист, шунав ки чӣ мегӯяд. калонсолӣ надорад эътиборӣ. калон бошаму гӯнг бошам чӣ дар кор аст? будонаму гап назанам чӣ дар кор аст? худо ки ҳамин чиза барои мо додааст, ҳамин чиза хондаем, фаҳмидаем. албатта ин дар гардани мо қарз аст ки баҳри шумо ҳам бирасонем. ин сабтҳо барои сатҳи зиндагии худро дигаргун кардан аст. метавонем барои дар хонадони худтон бигузорем, назди модарон, хоҳарон, то бифаҳманд, ҳуқуқи шавҳара бидонанд. шавҳара ҳуқуқш хеле баланд аст. аз падару модаршам баланд аст, аз ҳама чӣ баланд аст ҳуқуқи шавҳар. худованд кулли модаронро дар паноҳаш нигоҳ бидорад, ҳидоят бифармояд. ҷое хато карда бошем, худованд моро бубахшад, шумо ҳам низ моро бубахшед. дар паноҳи Аллоҳ бошед.